arjiding kluipen karbianglong angkang pia radakar I je Bharatiya Janata Party long mohor kimi mate RJ kimi bangphu mate candidate kachong hong penang an ajak ding lo lasi non apong Bharatiya Janata Party pen bangphu kang wai pon mate RJ kimi ki pipon bang soputhak penang an karbianglong aradatum ani garong pon lapuson da dolo penang an aratum chethan pon je non apong MLA bangphu kang wai bangke apun acak ke chok pame tum hansi kang wai lopus dame kachethan pon alam the abang arjulong sonsi non nilidung ke do lake alang li phan ke chini po madu sitame non het jong alang li sitame MLA tiket ke chipalong do na bang philo lasi alang li pen nutum ethetheni chingki chithan ponji alang li phan nili arjuje prang alang li phan isi ethetheni ke pachini alam the bang than pachini po aprang sige baido nali phan news first channel pen Surya Kardom pa jirlo alapen first of all congratulations thank you kidamtang apor pinangan da difu LSC kidua kisung rata tuma kidua kisung pinangan niltum perangke tum kidam kahumri dampen pinangan rata tum akisung kachi than pon tame dopiglo lasi kikitang la MLA bidasing ingleng rata phan mane ke kelang cari masapsu ada kadure ke dopen rata tum aning kibido ko difu LA athema karbianglong angkang pipen ke LA ke thenai polote difu LA henlo si non nang li phanse arpu nang ke pek ason lo lasi nilutoma hin ben tame arnam herjome pe nang li hypo posi nilutum ning thelo lasi ladak difu LA rara tum aning ki bi bang ke son lo je ke damtang por MLA bidasinglong ingleng penangan rap tum han kelang ke pang kadure do ko joine aning ki bi do ko lasi hala so aning ki biara tum phan nang li hin pen kupis aning ke the bp kpg asal hai huelam the puthak masapsu chi hekpen nani than pachini tha nongton nang te padu phanta kasosai ko lama ve inglen sarta bidasing leng sarta lang li an ke claim iklo lang li ke hekason an ke lang li ta claim lo alang li phanta pu thai ve kene lahai hetris kene bang ke avidet si nilihin pen pavidete pusi nilihin penang li tumhan tuning lo athema nili tum kene ladake Bharatiya Janata Party ladake nili tumbang ke mitang nitum bangke isi aniki niyom nili tumbe dam isi principle nili tumbai principle lo ladake kene tiket ke hang bangke anukin ta right do lasi nili ta ke hang lo aro nangli tum an phansita ladake nili tum Bharatiya Janata Party lo ke akado kawi panta most welcome lo nili tum ke lasi kene ki nili hin pen hide lo pulon ke nili ke an jakong people lapeng ke litum karbianglong ba difu karbianglong kude kali difu kude kali lo karbianglong arat tum an phanta nilihin pen isi kene ki isi at place ba kene adim niliphan ke pek lo je niliphan assembly long karbianglong arat akisung dak East Karbianglong West Karbianglong arat akisung kene ahomoisa alam assembly long kene ki place ba pangtak long yephan kene Bharatiya Janata Party pen Dr. Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma sir lapeng ke ilitum dak kene kaching honai Autonomous Council CM Dr. Hemanta Biswa Sarma sir lapeng ke MP sir Omar Singh Kisho sir alang litum mane niliphan chance nang kilo je kene non pong ke swarlu phan tema tum Bharatiya Janata Party long ke swarlu tum hanta nili tum pin somara hin son thak thaksi command thak sinli tum party ben langit bom ako development a khetrot bangta swarlu tum si bisi kipi nangli tum arjulong ko ba theklong lo kadu kaveta kon development a hin lon te nili tum hin tem nili hin ben ke thekdam ke neki pui puke li tum bang ke chengsi ke li tum bang ke towar bang ke nang sot atuma towar abi lon te li tum na hok ta li damun e nangli tum kheti बेपार ले क्लेम ही आजाद से क्लेम रीत अगले क्लेम आजाद आसोन ले क्लेम जुता तो वार अवे प्लॉन ते इली तुम बांके माने केने आजाद आसोन ने बेहा बेपार ले क्लेम स्टान ले उन ए देपो हान हरमु ताजा तादोर अवे देत को बाकी सो की उन ए ले हॉस्पिटल ले दामी जुता इली तुम माने इसी का तिकुक दोकक तिति आरो
school kusita towar le avi plonte school ta homoy pen li damun edet to lapen puthot chorolo nangli jumisen radat pan ningi biarar dom pan bachini theko lapen puthot dak penangan dak kidam tang por dak MLA ki atum penangan ke paplengun ya kam da dok pigla tonsi dak di fuel adjustment ke dak jaipong hawarana mate fuluni constituency na tu penangan kelidam de dim dok pigla basi nangli la high det pen labang so high hui asai kam mate break jam asai kam ko pisi ki pang chengji nangli high det pen labang kan Rome was not built in a day. Person thought si mane arnisivet ke paplengun edelo nilitum BJP government ta la si pajo pen. Kene ke aja ta sonda mane rat pen si nilitum mane chithan chimum po rat pen ma akar ikupi si paprang kangtung ma. Hala hin si nilitum mang paprang po ako mainly nilitum ke focus on education usumar tumhan matema student they are the backbone of the society di la si kene ilituma future ke ilituma somar hello la si student tumhanta nilitum hin pen mane importance pipik ako lasin nilitum ke school anta nilitum government school an ke nilitum ke free admission lapen ke high secondary puno college puno government an ke nilitum government pen bangke kene free admission CPP lo lalo iziki jutsi kachi hoy kachi mai mate headress bo alam kali hai mane ke damtang apor penangan arada tum chethan je kaning rido je ke kitang angbong pen mane MLA toma hem ke dam sita hem kang pu pe pu penangan arat tum bang chethan lasi nangli hin pen mate nangli panang kelang ateng polite la sonse de jinang na kaching ki pen mata ining samdok lasi lahai hoelam te putak dakar bianglong angkang pi arat pan nangli hem ke bang pen pu pisi puji nilihin penke ki puya lama theve lo akane ki anytime you will get me la penke kene ki tangpu pe po ke bangke nili bangke chini dam de thema nili ta damaling sa nili ke chitong dam long apot kumane kene pine katura bak pine kadure dukok ahuta hai ba asar bang vedet ahuta hai po la bangke Konsame nangli bangke anytime welcome. Anytime welcome. Lalo surolo alangli fansdame alangli ke anytime welcome. Like elitum Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Army Bang Achiklo John Bang Rar Pan Kaching Kieson Thak sa alangli sitame lapu sonsi sai bang deng ponji busipu. Lasi alangli phanta choro veg nangji athema elitum Karbi Anglong angkang pipen ke cheng si MLA ang hoy kache palong dun cheng abang pilo. Lasi choro lo wedo thank you. Ningoy today mane